20-23 во третиот надпревар од Лигата на шампионите, пораз од кил, твој коментар за овие 60 одиграни минути. Da, pa malo je falilo stvarno da smo ostali malo skoncentraniji u kraju, da smo malo više čuvali loptu, možda bi i pobedili, ali ponosan sam na momke, jer smo prvi put od kako počela Liga šampiona dali maksimum i pokazali da možemo da igramo sa svima ako igramo zajedno, ako ispoštujemo ono što se dogovorimo i mislim da smo danas pokazali da kogod dođe u Bitolu nije siguran da će da pobedi. Nažalost, izgubili smo, ali ovo će nam dobro doći da se dignemo još više i da počnemo da igramo još bolje. Да, игравте многу подобро од тие претходни надпревари. Во што е тајната? Почна да проработува малку системот на Еврофарм Пелистар? Sigurno da treba malo vremena, ne može sve od početka da se uigra, da se igra sve perfektno, treba će nam vremena. Drago mi je što smo počeli mnogo bolje da igramo i odbranu i odmah se vidi i učinak golmana danas. Napad smo igrali ok i drago mi je stvarno što nadam se da počinjemo da se dižemo polako formu i da ćemo biti spremni za ono što nas čeka u budućnosti. Само 20 голови, тоа е заради нападот на Еврофарм Пелистар или добрата одбрана на Кил? Pa ne znam šta bi ti rekao, mislim da je pola-pola i da su oni igrali u nekim trenucima dobro odbranu, a da mi nismo iskoristili neke naše šanse kada je bila prilika, ali oni su dali, ako se ne varam, 23 gola, što je po meni od Kila super. Jeste da smo mi trebali da damo jedan više, nažalost nismo, ali treba da budemo realni. Tako smo i rekli pred utakmicu da su oni ipak Kil, tako da uđemo bez poštovanja, to smo i uradili i drago mi je što smo pokazali karakter.